Падырел районинчи тырын шкулин күншулі пите касықла. Ана шыр сагыр вун виші чулкаяла удел халық училище тесе ушна. Пинте сагыр шыр утмыл пилік мүшілда выл земство училище. Тебір вуниге чултан чиргю приход шкуле пехи рачасень училище пулсатына. Шыралы чулкаяла кунда чемпер кибернен инспекторы Илья Николаевич Ульянов терслеме келіне. Шак историле пулыма асраты тса тарансем кивер шкул шумне хыдне евер палы клартреш. Ушы дүбе айынде школ парты тада доска. Пелюшуля пуринде шак ябаласын день пушланна. Шивах вахытра ишме балыртна киве школ жүрдюмне палыкларда шуғыш, падрел педагогисем пидерди конференциен таврынсан девленне. Унда тұрын школя Россия историинде пәлдер ішлі вырын балы болна. Бүгін нөмірда сәкс конференция үшін агрофирма истоген генеральный директор Илья Александрович Леонидович, оның жүме Соловьев Иван Кириллович, ял активизм бүгін закаласымырда, Шақ шкула палатсағлар астызе, палы тузақ вармашыларымыр. Пөдім расхудне, ұқша денге расхудне агрофирма истоқы изіне елзе. Илья Ульянов инспектор тарына шоп шыралы жол гаялла, шертмеуі хен сақырмышынде келзігайна. Тұрынра иге училище, арчинадясен дада хирадясен. Весене тыцадыма христиансен день, икшір сағырын више денге де херехиге бос. Земстваран шыр-шерім денге бұштарашы десе жирны Илья Николаевич хайын ачойденде. Пинде дағыр жыр-шитчіміш шулда кунда пушламыш. Вадарикімішінде туллимар вадам школу шылать. Вунулды жол гаялла вара, пәдімішле пілю бараган пушламыш школ гына юлна. Игебендевін билік біршулда ана трен елде пушламы школ ажасаджы бебірлештеріне. Асыну балықне ұшмагеліне сумлықын азем, кундан терлі вағытра верензе дұхнезем, хайвағденде кірлесе дана пілі жүрденде ішлене хизеплі педагогсене ұрба зелдеш. Антонина Тихонова асла рури учительсен день пари, вал тұрын школінде вадыр жолытла математика варентне. Кушкол пурынмада веретне ажасемде ман пирин пилгача пиллегште чагындан вренсевдерне малдан падыренне гайчин. Киде лайх школ болну. Унжухне ажасем тилмеле вренесі жындыр жатиш. Вренюшын ондолна бесем. Кани мен хышын эпиламга баян урак хышын эпиламга. Везем манжын пурде пилдершле. Самбагала бетке. Везем деп выржы шулын видер духна. Везем пурде жамбек пулдарулы, матур учительсен перед тонбаны. Нигамада жамбек калас келмес, но директор школыне Иван Григорьевич самбек пызык тау сомахе калас келет. Пулдарулы жим булза. Падрельдерхенде чип ремеш колзендень перешутланаган плежурдень кунжолешендень Ольга Паймукова Галина Хлебникова пызгах маркине гебух сагларна. Унда истории фактисем, санугертиксем школын паенхи кунченхи шоби. Чембергулинде архивра болдымыр. Ондан бердада Шубашкарда архивра болдымыр, Санкт-Петербургра архивра болдымыр. Шагындан илне документ сенбе бер шаккенегене. Коларас шушты трамар прилешлени бежагым бек пульже. Кайрон хышынынде агрофирма истоген генеральный директор Илюткин Леонид Александрович пиде шамбек пулурса быже глава поселения Рубцов Николай Михайлович паянда галеверум бәже пуштарза подереймениха. Шкулда мрензе духна палы хинзем хушинде Россия патшалық премиен лауреате Чувашхалық артиза Валентина Ситовада. Сцена стень булдарулы хетималдан кунда учылмадыдын нанде. Концерт-семларда тымырче бер епшагында азыстывады бхал спектакльлар наче бірлеміш спектакль Павлик Морозов бірге. Мана Павлик Морозовын амыш сынарне баначы. Чуны радать, мле хашагында мен жухле осладын лишин врензе духны гышын, шак шкула хупса гурза. Падрельне жүреп праханде, падрельне еге школ, но шак навича хуптарас келмесче, шагынды шинзем хальпаян уява келне шинзем, пурде респекторашы. Тұрын пітсе бұраган ялмар сарылса адаланат кына, шамрық шемесем күнда ұтара хилсан, шене школ жүрде десекленселар ма бұлдары. Пирин школ хубынма, волдырын школе реформирование болны пірінді. Малашны пирин шанжық бұр, что нумара хаза тұрын ялінде жүралзан, шақ школа тузақ ума майкелет бұл дезіртла пірі бір. Чуваш еңгіларым Вали Марина Корягина, Виктор Степанов.